الفصل السادس فصل 5 كتاب 3 كمنهاج المسلم no yewta fi khuluqil adli fi ngikku nundal wal i'tidal e fotondirgol al muslim juldon yara wi anna al adla nundangal bi ma'anahu ma'ana maggal on al amiku hubutudum min awjabil wajibati ko jiyangal e burgal waddade e ko waddi kon fu wa alzamiha ko burgal waddade ko burgal ngannade id ko adi amara Allah ta'ala Allah no yamiri bihi ngal do nundal fi qawlihi inna Allah la ya'muru yamiri bil adli nundal wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa akhbara ta'ala allahum piti annahu kuni no annahu no kanko yuhibbu himu yidi ahlahu yimbe nundal ben fi gawli ender dalal makko wa qasitu nunde inna Allah yuhibbul muqsitin wal ihsatu ko yete nundugol al adlu ko nundal wal muqsituna al adiluna ko yete muqsituna konun do ben al adilun wa amara bi mo yamri nun dangal kanko ta'ala fil aqwali kongudi hewdi kama amara wano bihi wano yamri ngal fil ahkam kanyawoje qala ta'ala la dali wa idha qultum sawwala fa'dilu walau kana da qurba wa qala inna allaha la ya'murukum wa yamiru an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum sanyawa bainan nas an takum de nyaawitum bil adl wa li hada ko sabu dun do ya'dilu muslim neddo juldo nundirta fi qawlika kongudi makko wa hukmi e kanyawre makko wa taharra wa ibindano al adla nun dangal fi kulli sha'ni nder dendangal fi ake makko on hatta yakuna al adlu ha nun dangal wonta khulugal lahu ngikko makko wa wasfan e sifa la yanfakku mo iwata fes anhu e makko fatasduru yalta hande kan anhu e makko aqwalu kongudi makko di wa amalu e golleli makko din adilatan nun diri ba'idatan wudditidi min al-jayfi e o nyaare wa zulmi e toñi wal jawri e o nyaare wa yusbihu dhalika o wontira sabudum adlan nun do la yamilu mo onyota ko bihi e mudum hawan o jokka belede makko wala tajrufuhu ko duwoni tawata e yilata mo shahawatun saw aw dunya madum aduna wa yastaujibu o wadditira muhabbatallahi yidugol Allah wa ridwanahu e yarlu e Allah wa karamatahu e teddungal Allah ngal wa in'amahu e nemaji Allah ni idh qad akhbara ta'ala Allahu biti annahu kanko yuhibbul muqsitin wa akhbara rasulullah alayhi salatu wasalam nela Allahum biti an karamatin fi teddule beedo den inda rabbim noko ka jomi mabbe be qawlihi innal muqsitina ande no nundu ben inda Allah ala manabira be one e do minbaruji min nurin imorde annora alladina ben yaadiluna nundobe fi ko min kanyawore mabbe wa halim e kabingure mabbe be nunda be fonna wama walaw e kala be laami wa qala yilti o make noko go sabatun jeedido yuzalliluhumullahu yuzilluhumullahu Allah dowdi naybe fi zullihi kande dowdi makko yawma la dilla nyande tawata dowdi ala illa zilluhu sona dowdi makko ndi hino jeya e ben imamujo adilun nundudo wa shabun e sukana sha'maundo fi ibadatillah wa rajulun e gorko muallaqun tawata hino yowiti kalbu perne makko nen fil masajidi wa rajulani e worbe dido tahabba be idira fillah ijtama be hawtodira alayhi e dumu wa tafarraqa be serta alayhi wa rajulun e gorko da'atuhu noddamo imra'atun sonnajo da'atu mansibin jomirado dambe mardo lasili wa jamalin e ngari on noddamo webitanomo yobe wadu zina ta o landaki mo kadi hay 25 francs ta kadi o hula nde feñata kadi nde goddo andata debbo mo tawta hay lambe ben hino dabbudemo julaabe toobe ben hino dabbudemo o noddamo fagala we o wi'a oye mimmi wadata zina inni min akhafullah wa rajulun e gorko tasaddaqa o itta bi sadaqatin sadaqa fa akhfaha usudamu hatta la ta'lama ha hara andali shimaluhu wontirdo kanano makko ma tunfiqu konko depansi yaminuhu wontirdo ka jungo makko nyama wa rajulun e gorko zakara Allah o janto indalla den kanko tun khaliyan har mo weddi fa fadatu ayna hagite makko de yuppa gumdi walil adli no wodani nun dangal ma Allah ta'ala wondude mazahiru batteji kathiratun dududi yatajalla dino feenya fiha e der nun dangal minha ino majji awalan aranun al adlu nun dugol ma Allah yonde Allah ta'ala on nun da hella Allah kon on nun dugol hella Allah be Allah yo shirka konde o kafidata ma hondude Allah fi ibadati der dewal makko ngal wa sifati sifaji makko di ghayru goddo ko wa yutaa ende o doftoto Allah fala yusa hara wa yutaa
ende o doftoto Allah fala yusara o yaddal Allah wa yudhkara o janto andita fi Allah fala yunsara o yejjital wa yushkara ko woni nde Allah rewete nunde hara to nyaaka hara o to nyaaka wa an yutaa ko nde o doftete kanko Allah fala yuswa hara o yeddaka wa yudhkara o andite fala yunsara o yejjitaka wa yushkara o jarne fala yukfaru hara o dullana hara o yeddaka saniyan dimun al adlu ko nundugol fil hukmi ka nyaawre bayna nasa ko nembe ben bi ita'i sabu jonnotogol kulli dhi haqqin kala jon haqqe haqqawge ban makko ngal wama yastahiquhu e konko handimo salisan tatabunno al adlu ko nundugol bayna zawjati hakkunde be nguli din nay ma tati ma didi an non jombudo goto an o darsuno heccuma an atawaka don an uddu noppi ma din ha dum do fejja an tawdo ko goto jombi ko tawdo no jombi dido tato nayo ko landa nundugol ande sa windino hore ma kabe nunda ben bay konno alqur'ana wi fa in khiftum alla ta'dilu son huli wonde on nundata tay ono on andi on nunda fa wahidatun a jombe goto kala jombudo goto o yetike en wonde on nunda siyani sede wata en noddu moye o wi en on nunda musibbe julbe ko nde on tigi nun ata ko ne sonna makko ben wal awladi be ben fala yafaddilu haraw burdindinal ahadan goddo go ala akhar wala yuthir haraw burnal ba'dam yoga ala ba'd rabi'an yamunnu al adul ko nun dugol fil gawli ka kongodi haraw wala al fenande fala yashhadu zurun haraw seditake fenande wala yaqulu kadibun haraw wala al fenande o batilun ma dum mere khamisan jabunnu al adul ko nun dugol fil ma'taqadi ka aqida fala yutaqad hara o fiɓaali gayrul haqqi koyna gonga o sidigi e gonga wala yuthna sadru wala yuthna hara o ittitinaali as-sadru ɓernde nden ala gayri ma huwa al-haqiqa si wona ko tata ko konkoni haqiqa wal waqi'u e ko yani kon tigi wala yuthna hara o ɗimmitaali as-sadru ka ɓernde ala gayri e dow tana ma huwa al-haqiqa konko tawata wona haqiqa wal waqi'u e ko yani kon tigi ale go e ko wadi kon tigi wa hada hino dum do misal ko misaluji alin towdi lil adli wonande non dangal fil hukmi ka nyaawore hibe addande misaluji towdi baynama umar ibn al-khattab tumattanno senna umar jalisun himo toli hidi jaawto man darno mo rajulun gorko min ahli misra faqala ya amir al-mu'minin hada maqamul a'id bika ko pilasi jonde mo jodotoda sojja onni faqala umar senna umar maki laqad usta bi mujirin fama sha'anuka yilto den seeda wi hada dum do maqamu ko darorde al aidi bika molorowoma safi dirke ko alla non molortego e molorgol dongol ko dabbirgol mo kanko senna umar yo wallito mo ballal ngal o wawi faqala umar sayna umar jabi laqad usta gomdi amolori bi mujirin kawtinotodo awale goy wallitotodo fa ma sha'anu kany ko don fiyake ma wowli dala kany gorko wi sabago to mi wadi di kursu ala farasin e do puccu waddo doga adi do wono mar gebal ibn li amr ibn al-as min e biddo amr ibn al-as wanno amr ibn al-as ko kanko wonno ko lamino misira fen don fasabaqtu mi adi biddo makkon baami adi ke biddo makkon fajala on wonti yubimi uni himo suppira lam bi sawtihi sawru makkondo wa yaqulu mo inna ana ibnul akramaini min ko mi biddo teddube dido nene awo baba o ko yimbe teddube asikkude adi totolan ha hendo da gebal ay bota kebal ko min hebata fa ballagha dhalika amran dum hewti non amr ibn al-as abahu ben makko ba dum hewti ben makko humpitike dum fa khashiya ben makko huli an ateka fi watami aru mi humpite dum feddi ton fa habasani usukilan fi sijini ka kaso ba mi hettike fantalaqtu mi multi fa mi hetti minhu e jungo makko fa hadal hinu aw ko o saidoji itu kawon ko mi arma mi ari mi wullitike mi adike oya gebal angal jettama o jonnama e hore dum mi piyama mi sokama kati fakataba umaru e joni lando non do o nyudo ndaren president de la republique men on lagine fendo si kon yiwai
فكتب عمر سيدنا عمر ويندي directement بن الخطاب ويندي lettre إلى عمرو بن العاص وهو أمير وكان كوني أمير على مصر يدو مصر وي إذا أتاك كتابي هذا سيو lettre أن هيوتيما فاشهد الموسم هرايكو يا تاودي تيريتي هجون عنده أنت وولدك فلان أن يبيت ما بيته دكاريو هراي مدهم بام فوق هجون عنده وقال ويعني للمصري ونande misriyan ke jon agim nyibudo sanna mar innani on dungo wi wondo hatta yaji'a ha o ara fagadima amr ibn al-as arifa shahid al-hajj wa tawa hajjungo falamma qada umar basanna umar gayni al-hajj hajjungo few o tay kanko kaidun mo jodo di man naso wonde yimbe ben wa amr ibn al-as wa bunuhu amr ibn al-as bi dum ila janibi no takko makko damal misriyan ke jon immi dari farama ilayhi umar sayna umar feri e makko bidirrati pata wongol wa darabahu o pilan don goy amr ibn al-as kon wallina focca o piya ko mo suka mo pi on kan kadu mo pide falam yanza o accitali pirgol mo pata wongol hatta habbal hadirun ha wombe don ben foppo yidi fala an yanzi amudi wonde yo accirni min kasrati ma darabahu sabu dudugol piggal ko pima ko wa umar sayna umar yaqulu ma idrib bi ibnul akramain biddo teddube ben dido no wana amr ibn al-as wana piede ko biddo makko on andi ko biddo makko on pi o suka e misira yankejo yo non ko on biddo amr ibn al-as pi do ko wana pi tedi do faqala gorko in ya amiral mu'minin qad istawfaitu gomdi mi hunni mi timmini wastafaitu mi selli kadi alego mi timmini ember ko pilan ko bernde ande butti ko don wastafaitu qala sayyidina umar makine o wi na wada akirni o wi awa nyibi sawru ndon kadi daa bebindu kadi ala sulati amrin ka sawru baba makko amul ndare do nun dangal ko gerata o suka do kan kadi hande mo marno dole pigol piido mon o yilto o piya ben piido mon kono eske haray o toñali haray o toñi qala o dari o inni ya amiral mu'minin qad darabtu gomdi mi pi alladhi on darabani piido la amma o do sen inni yum pi mo haray ko toñi o yi nun dangal o yi ko sayyidina umar nun di kon eske lamdo men on hande si humpitike gouverneur mo no mi mamu ma farana ma labe ma zere kore ma kindiya ma boke wonde on gouverneur makko hino biddo gouverneur on goy harana gouverneur biddo gouverneur on hino bonni goddo ton toñi goddo ton est ce que lando men on hande nelanay on gouverneur e biddo mum on e o toñaado addamo ka présidentiel harano filma ka télévision lagine fo no suti no wada ka kanalji hara fo mudum no suti on mo biddo gouverneur on pi jonne sawrundum on piya biddo gouverneur on ha gayna hinna gouverneur on kadi borto lappo on kadi piye est ce que lamdo men on hande hino nun dingal nunda al jawabu ye on mi fewtini on onon al mustami'un al kiram onon be jentade tafsir jibe awa say lamdo men on nun dingal nundal on e jon lagina no marsa lambe leyde wurdon men ton si taybe nun dingal nundal on e jon no marsa awa say woni lamdo on nun dangal nundal wota on jibo awaray kon dum so njien kon dum mankini courant kon dum mankini ndiyam kon dum mankini travauje hare wota on jibo hare ko angal nun dangal kono non jaboto mimi nata lando no nundi dum ma o e nun daabi al jawabu indako jawabu ye on hino jungo mo dalawi sanamara ama wallahi mi wondi Allah law fa'alta hara huno hara wino appiya baba o mama na kam hadatano awle goy susatano sakkade do ande adun hay goto hatta takuna ha wana anta alladhi tanzi kawni ko accirini ko ampi haberde mum budde qala li amri sanna umar ma kan amr ibn asiya amr kayo amr mata ista'abattumun nasa ko inde tuma maccin din don yimbe be wadu don wobbe maccube wadu don wobbe fulbe ko inde tuma wadun wakad waladatuhum ta gomdi jibini be ummahatum nenira mabben ahararan ko berimbe samratun awa dum do ko dimde tayyibatun labude ni aw ko resulta mojjoni lil adli wonande nun angal
ko faandi ɗo ko ndetuma maccindin ɗo yimɓe ɓen ɓaawo nene maɓɓe jibiniɓe koɓe fulɓe koɓe rimɓe hollali maccuɗo ala de maccuɗo no woodi musidɓe julɓe pullo no woodi ko alegoye jibinaɗo ko pul alegoye ko andi ngol en kala jattaɗo haqqe mum mo jeeyi haray o maccindinama tawayle hana min samaratil adli eyno ɗo ɓe wi en samaratun dimɗe tayyibatun kadi laaɓuɗe alegoye résultat moƴƴo intérêt nafoore lil adli wonande ko nun ɗanngal yaltinta kon min samaratil adli no jeeya e dimɗe nunɗal fil hukmi ka ñaawore isha'atul mutma'anina sakitagol deƴere nden fi nufusi wonkiji ɗin he so tawi ɗen andi nunɗal no woodi haray kala kawni ɓernde mum no ɓutti wonki mumkin no deeƴi hula hunde e ruya fillama anna qaysara wonde o ɗo eteɗo qaysara arsala o nerno ila umar ibn al-khattab rasulan nelaɗo li yanzura fi yo ndaaro ahwalahu alhaali sayyidina umar o wa shahida o seedi to afa'alahu gollel sayyidina umar ɗi falamma dakhala al-madina ɓanilaɗo on hewti madina sala o landi an umar fi sayyidina umar wa qala o inni ayna malikukum honto lanɗo mon on fa qala ɓe inni amma alana maliku menen mara lanɗo de ballana amiru koni noon men e mari amiru men e mari yeesojo gad kharaja gomɗi o yalti joni ila zahiril madina o yehi ka ɓahoggo madina to ni o yaari fa kharaja on nelaɗo yalti fi talabi ɗaɓɓutugol mo farawo aɗa o tawi sayyidina umaru nayiman hino ɗaani fawgal ramli ka hoore jaarendi tulde jaare no tuli ɗon sayyidina umaru no waali ɗon ɗaani wa gad tawassada dirratahu tawi mo awli dolokil makko ngil mo awli cawum makko kun waya koni konko wiyete dirrata asan ko lekkun cawum sahiratun to sukun kanat kun o laati kanat laati kun da'iman bi yadi kun ka jungo makko yughayyiru bihal munkara ko kun o sansirta kala ko anyini alego ko kun o ne'irta falamma ra'ahu mo qaysara neli on ba o yisa inna wala ala hadil hal yo al hal o to no wali ka ba ko e hore jaarindi gardi ko ala goto ala don wagal khushu yankinare nde yani fi galbi ka bernde makko wagala wi dum do o do rajulun ko gorko yakunu latido jami'ul muluki denda nangal lambe ben fop la yaqurru lahum gararun ñiɓantaɓe ñiɓande min haybati morde kulol makko mi mana hino ɗo gorko mo tata lamɓe aduna fopp no wuli ande susata wata kunu hadi halatuhu ta ko ni woniri alhaali makko on kanko toyimo waalo e jaarendi ɗo umara gardi kol walakinnaka sikoni tun an ya umaru ko waɗi ɗum ɗo waɗi a dalta a nun ɗoni fanimta ko ɗum waɗi si wawɗa ɗanade wa malikuna men e lamɗa men o ya juuru ko oñiɗo fala jurma o ñande o ala annahu kanko la yazalu o serata fala jurma ko ɗum woni feere ala annahu kanko la yazalu o serata sahiran himo hira tum khaifan himo huli tum himo korte sa tum himo laƴƴegiti tum himo ƴerƴerta tum ko ɗum waɗi minen lamɗo amen on ko oñiɗo ko ɗum waɗi feere ala fala jurma feere ala annahu kanko la yazalu o serata sahiran himo an a nunɗu ko ɗum waɗi siɗaniɗa on yii nafoore nunɗal ngal wamal itidal amma fotondirgol fayna koni ɗum ko ɗum a ammo ɓuri huɓutude min aladde leydi nunɗal fa waɗum yantazimu hino yuɓɓo kulla shanin e kala fiyake min shu'unil muslimi murde fiyake julɗo fi hadil hayati e nder ɗan ɗo gurdam aduna wal itidal fotondirgol ngol wa tariqul wasatu ko ɗum ni laawol fewgol ngol fotondirgol tumbugol baynal ifrati hakkunde welsindagol wa tafriti e feƴƴintingol baynal ifrati hakkunde welsindagol wa tafriti e feƴƴintingol wa huma ɗin ɗiɗi feƴƴintingol e welsindagol huluqani ko gikkuji ɗiɗi addamimani ŋiñaɗi so goɗɗo woni okkowo ha pandi haray islam no ŋiñimo goɗɗo woni horowo tonforay islam no ŋiñimo so goɗɗo woni mo horata few okkata few haray mo ŋiña fal itidal koni fotondirgol fil ibadati ka dewal an tahluwa ko nde sortotoɗa iwa minal ghuluwi e kala feƴƴintingol watta nattoyi e kala ɓolɗingol wal ihmali e welsindagol watta furiti e welsindagol ko nde tawata on tigi ala e gotel e ɗiɗo nayi himon ka hakkunde wa fin nafaqatil hasana ka dépensiji moƴƴi bayna sayi'atayni haray ɗon kadi mo hakkunde peeji ɗiɗi fala israfa ɗon kadi o feƴƴintinta wala tabitira o raɓɓinɗinotako walakin skoni
القوام نيبان دندن بين الإسراف كهكون في انتنقل والتقتيري إراب من إنقل. قال تعالى لدالي والذين إذا أنفقوا بنتوا بسيبه دبانسوا لم يسرفوا ولم يقتروا بفي انتنتا إراب من إنتاكو وكان بين ذلك قواما. وفي اللباس كبرنا تيركدي حد دون كدي نمر كيرول بين الفقر هكون منتقل بونغا والمباهات منتقل. ولباس الخشن كدوني chonki yorudi nyaadudi wal muraqqaati e sewdi wa huwa dum fil mashika kayadu haddun wa huwa rakanko fil mashika ndere wa huwa dum fil mashika ndere yadu haddun ina mari kerol wasatun hakkunde wol bainal ikhtiyal bayni ilto den wa fil libas ka bornateri nundugol fotondirgol ka bornateri haddun dum kadi ko wongol kerol bainal fuqri hakkunde mantagol wal mubahati e mantagol wa libasul khashani chonci nyaadudi wal muraqqaati e chonci dewludi bowridi bornagol hakkunde dum don harana dewludi bornudi dim borni do woni mantagol harana nyaadudi yorudi di on tigi borni don kadi woni rabbin dinagol wa huwa ko ete fotondirgol fil mashika yaadu haddun dum kadi ko wongol kerol wasatun hakkundewol bainal ikhtiyal hakkunde bungugol wa takabbur e mawnitinagol on tigi wona hakkunde do wa bainal maskanati e hakkunde wongol miskin wa tadalluli wadugol hore mum miskin legoy e wadugol hore mum aaden hoydo joldo wona ko hara wadal hore ma miskin on hoy kun ha fe'ite ta won do jibe te yila yilta awnal kadi mawnintini do karban ni hotoro ni hore yimbe ben ta won o susatama wona hakkunde don wawa dum fi kulli majalin ko ender kala sortandeji alhaaliji din wasatun ko hakkunde jum on tigi wonata la tafrita wana fe'intingol wala shatata wana onyagol wala itidal fotondirgol akhul istiqama dum ko nene goto yagal nyibal wawa ko dum wawa dum min ashrafil fadail ko jaadum e ko buri teddude e bure den wasmal khalaqi ko buri mawde ngikkuji din id de tawno hiya dum hiyallate ko dum woni dum tuubi ko ino darna sahibaha jummun duna hududillahi ko alday keri alladi fala yataaddaha hara jaggitali wa tanhadu majida bihi makko ila al fara'id faade tuttugol farillaji din fala yugassiru hara ora min dinaki fi adaiha e tuttugol aw yufarritu ma welsindo fi juz'in ender gebal min ajzaiha imorde gebe farillaji din o yallati ko ngal fotonirgol woni ngol to allimuhu ngal no jannamo al iffati nefinare fayaktafi o yonitora bima halala konko daganimo amma harrama alayhi gaay konko harmanimo hara o memali wa yakfi no yonitora sahibaha jommo sharafan ka teddungal wa fakhran sharafan ka burtingol wa fakhran e ka mantagol qalu la ta'ala alla dali wa alla istaqamu harabe nyibun ala tariqati lawol feewngol asqayna ma yarna no be ma ndiya kadagan dududam o wino ko go wa qawlihi innal ladina andena be galibi rabbana allah